Good morning, ma'am. Ma'am, quickly, episode number 26 ka 27th. Adivasi episode sida kona yung kana se koi discussion tawin se rectangle gi koi chart pattern da koi price action gi live price ki movement ka sigi matung ina form torok rectangle gi form to chart pattern ko hari chart pattern se sigi strategy se kamai tawuno adi strategy se koi gi 90% accuracy de leiba dugumba chart pattern ne ko tawudabu magi breakout se matam chana mafam chana koi breakout se ngai ba mathau tai ko koi kada waida ka gadom na kan side ta adi down side ta natraga up side ta breakout se kadom da pire kada ga have de koi ngai ba mathau tare ko adu hari basigi breakout period pase ko si ngai raga entry lawraga de koi de hena best oi kai gumba sida breakout period ka dawre hena koi na hana entry lawsin luraga di ko ai ngong ai gi asoi bo oi ba jai ko duna koi na check singa dawse kai no any chart pattern namada asagi false breakouts ne false breakout ta gi ai se kamai tawraga shape tawga da gi haiba duni na tra aduna false breakouts da gi ai shape tawge haiga di ko fadana ko gi breakout se mawong ta na mafam chana pibadu koi ngai se ko adu ko je koi rectangle ko rectangle gi form sida koi mujeng chart pattern sida koi na mujeng win adu se kaino market se uptrend da lakpa market ne lower se ko rejection period point number 1 point number 2 da rejection among period point number 3 da rejection among period point number 4 da reject among tawre ai de sida koi low ani high ani di fange na tra sida koi drawing tawraba matung sida market se uptrend da ka gi basu yai adi sida laga sida gi breakout pi gi bajai again sida amuko mahandaraga 4 times nasai gi resistance se try taro kuma tamda sida breakout pi basu yai ba ko adu drawing tawraga yingmina se hena gyan tanana ba ko se suppose market se sida gi haigale khalasi ko market se sida gi haigale aduga sigi ahan ba sida gi point sida ma panom pi re reject ama tawre khalasi again sida mu ka khale sida ma se reject amu pi re khalasi ko mathang da mu ko mu laga sida mu lae samana na sida gi reject amu pi re khalasi ko sigi magi reject pi re iba keno singche sida koina drawing tawba che kaino koina chart pattern draw tawba kaino sida magi high ama fange ko sida high ama su fange ko high ani se fangaga de koi chart pattern se draw tawba yare yai ko aduga makha da su aina draw tawdu se kaino makha da su koina low ani fange sida low am fange sida low ama fange ko agi keno se kitang kan soi gre ko yan du tawge mapa se kitang saba wale sida low re khala se sumaina ko sida le kene market se ngasa gi sida lae magi resistance support and resistance ki marak sida market se chatlaga leiriba sida first ki high sida reject tawre second high da reject tawre second high da reject tawre first ki low da su reject tawre sigi koina drawing taw matam da sigi ko low ani ko adi low ani aduga high ani low ani siga high ani siga koi phangaga di drawing taw basi yare haibane natra adu sida am ko koina high galaga sidagi mathakta ka khala ko matam se sida koi breakout ko breakout pi gi bayai ko sidagi breakout pi gi bayai breakout pi daga su ko yam fadani check sin na lawsi eguma sida breakout pi de dana ma se makharam nu kum thra su okay kai su kai de adu again se gi breakout pi ko matam se sida koi yeng si ba market se adu market se gi kai gum matam da ma su ko na trade sum toro pa gi experience si mutu na ma su lady first second ko sigi resistance ma thugai na basi da first try tawra me ngamdre ko me second try tawre amu ku me na tra third su base sida su haide ayam bana breakout tawgal ko kaguma third sida tawdrega de fourth su base sida di chances yam wange ko fourth su base da chances yam wange fourth su base da de ko ready lei bai ado fourth su da chances wange na swai de gi ma breakout pi de ngai de ko entry low roi si kai gi no ha ga de breakout pi de ngai de ko entry low si luraga di horen false breakout oiraga loisin graga di ko koida matha saningai ni aduna masi ko na kana gum ko na triple bottom haira pusai ko di kana se
triple bottom oibasu yai ko adu kitang khenaba madi sigi rectangle haragadi magi resistance to straight line da laigadabani aduga magi support so the horizontal line oigadabani bani ko smai to koi rectangle da sigi form da laiba rectangle se koina bearish ko masagi sidagi laaga ko rectangle form semamaga tagibduna koina bearish continuation haigare aduga sida kakhalaga sida rectangle na form tawramaga sida kakhaisina kari ko bullish continuation market ka bullish continuation rectangle ko chart pattern oiduni yani ko mya aduna masagi sigi khogi bullish continuation rectangle chart pattern se akhona kaigamba market live market thengneragadi koi entry lawmin si yamna care low si ko care low si false breakout ta koi entry sangoi si false breakout ta koi save tawna ba ko sengba ko real kano sing breakout se koi ngai raga entry lawmin si ko akoina breakout se kadai de kamai tawraga oibana habde koi hanna su mamang na su khange ko adudi मैम सिगी कनो से सिदे लोइसिन लोकन एपिसोड से सिदे लोइसिन लगे अदुगा नेक्स्ट कोई को अतोप चार्ट पैटर्न अमु डिस्कशन तौमिन से मतंग एपिसोड को थैंक यू